Wende na kungethea ni ciana kikuo uthiwetha nguyi pe na mauvo angi makonete the housing prime kana ndi maundu makonete the affordable housing program vandi ya Kenya. Ithangu ya the Daily Nation uthiwetha nguyi wandikitwe bank face huge losses kana inde bengi kwithiwa yitalania wasio munene kumana na mathangu ma itheka kana title deeds cia wongo na inde mauvo angi maithangu ni mandikitwe the men who control multi-billion state systems. Nende no mova makonetie maundu ma Kenya kana mathukumi mandi ya Kenya mande na kana media wa mai controliwa ni andu fulani oithangu ni yibe na indi mauvo makonetie mathao balabe na mundu ukwitwa Perez Jepchirchir etukaniwe a world champion windi ningwitha ndi kuelesia mauvo asuma athletics tambililie nayo ithangu ya The Standard TCCA page number 2 ya ithangu ya The Standard no mauvo makonetie indi muvango suwa uiti wa SHA wetuka kana andola mende ni wa SHA kana insiders metuma warning kana nimekukania kana healthcare scheme kana maundu ma uiti vandhi ya Kenya nimethitwe muno my spend wana maitumia ilovia mbingi kuila indi siethitwe yosanwa kuituka kana ndini wa 20 katikati wa 26 million registered members kana ndwala maminite kuyandikithia na SHA ala ni 26 million or 4.5 million nimo methitwe makiria premiums isu cia SHA na ndebe mundu kwitwa Brian Alishenga olani chairman kana mwene kivila wa masibitali asuma Rural Private Hospitals Association yase kana we must move away kana ni toilete kwithiwa tutokuwa ni ndeto cia kana UHC ni free kana maundu ma universal healthcare ni free na yase kana Kenya ni mailete kwithiwa makiki wa vinya meyandikithie nikenda maende na kucontribute mbesa isusa SHA nikenda SHA ndika fail na ndio tu mavoni asuma connect SHA page number 3 pe na masibitali alama andikitwe ba pia medical centers alama maende na kutwa iwe ukunikili abe na hospitali ukitwa Warachuonyo County Hospital venongu kwitwa Salama Yard Medical Center bena Kotiende bena Webuye Hospital Limited kuna Zion Aradi Mediclinic ngalikoni sia Butere bena Oasis Doctors Plaza ngalikoni sia Kakamega na ende ni mbingi pia kuna Mahat Alam nursing home bena Ankara nursing home bena Korondile Health Center na inde masibitali asu the mandikitwe bume wa maende na kutoa iwa okunikili nundu wa fraud ila yende ya SHA na inde kupena accusations kana bena mavituala sibitali isi ukonanwa namo sibitali isu situka kana siethitwe iki admit kana yosa awau mena mawau the same kana mawau mabwana nete oibinda yimwe na inde kiuki katuika nita suspicious nike kwete maukolio betuka kana the same patients kana awau asu methitwe ukethila sibitali umwe pena au watano mawaite umwe na no the same and asu madmit to sibitali unge yukinjo kutumi maende na ukunikili betuka kana bena some facilities ila siunengane fake na exaggerated bills pengisi kutuka kana andwala kana mwaitu mekwa C-section kutuka kana make kwandikwa tamekwa C-section ila masya kana matetheka naturally andasuma kanenga na report kana asu masya kwesila C-section nikenda manengwe mbesa na ndi pia kutuka kana bena hospitali imwe si utumia the same medical procedure okay the ondo yotumi wa hospitali no wa hospitali B kutumi wana pia hospitali C the same patients alama hospitali ni wambe no mama hospitali ni wakele na ndo maundu asu na pia naona utobia kana indi na ni mena exaggerated bills ni mama utuma indi hospitali isi kunikelwa ikasibwa kana indi siende na kudhuku mondo violate na indi kwa kuve pena that one hospitals ilasi na fraud kana ngusaniso kana besa ite kueleka 91 million. Tuwa mavoni asuma konete maundu mawiti pia nibedhiwe pena ngusaniso katika wa governors na matakitali independent registrations ikitwa mandatory registration ya ambulance na pia emergency medical personnel matakitali mesia kana ni mama ilitokuwa makika registration isu na counties kana governors mesia since uiti ni we devolved ni mama ilitokuwa makika the mandatory registration kana register kwa andikithia kwa lasima
kwa ambulance yandikithagwo ni governors kana ni county ende tin matakitale na pia kwithiwa ende benala medical personnel malito kwithiwa wiosu ni wa governors nundu uiti ni wethiwe we devolved tikala nilie thanguni ya kana na mone movo makonete the affordable politics kana utetula wendewe ndini wa nyumba isi kitwa affordable housing na ndi kwituka kana President William Ruto ni wathanite nukunenga na 20% kana ni wathanie kunenga na 20% ya affordable housing kwe matakitali kwe alimu nikenda mamunenge re-election o tuende yangiye ingi pia ni wathia maofisa ma polisi kana pia nimo nukumanenga kilungu cha miongwele yolo wajia na cha nyumba isu sia affordable housing na ndi kutuka kana pena meya wila yalita kwithiwe kiatiwa etha mundu nukunengwa affordable housing indi ti president kukila na kwasia andwani manenga kilungu kia nona kana aya ni manenga kindu kia nona indi ni kindu cha yalita kwithiwa kiyikwa kana kiyitwa iwa ni a Kenya on the na professor kuitwa Naituli Gitile yaseka ni political analyst na pia ni governance lecturer yaseka na kiucha president kwithia ayukila kasia andwana ni manenga kilungu kia nona kiona undu withia casually kana ayosamia casually na inde asia ekulia kethwa alimu ni manathi kunengwa 20%. Polisi pia ni manathi kunengwa 20 police ekulia na mwalama amie na civil servants na lecturers na agricultural officers menengwa chao nende yuko kuve nongu nengelelia mia what the law says kanondo mia ya itie ndeni wa kuallocate wa nyumba isusi kuitwa boma yangu units paito kana according to the affordable kana kwana na allocation watie mia mundu ailete kwithiwa nikenda apply nyumba imwe ailete kwithiwa a Kenyan citizen kana mu Kenya na miaka 18 years and above na yithiwa ata benefitingi kumana na scheme isu ya affordable housing kumanisha yu wa kwata imwe ndo isa ku benefit ingi applicants kana applications si isu ikutwa boma yangu platform salite kwithiwa itwa yewa ni mundu ena kibande kana national identification card na alternatively ena o card inge tailasi ya passport kana military ID kuituka wa mina kuregister kila mundu kina applicant nukukwata unique identification number ila linketwe kwa boma yangu e-wallet ni maundu mitandao ni kana internet ukethela ni ya connectiwa na online nikenda with the note na ku save ukasave ya o nyumbesu o mbola nikenda wa qualify kunengwa nyumbesu wale takwithiwa contribute at least 12% ya value ya numbelo kwenda Mwiya wengi ukasoko kase kana allocation conductia wa kwesila a lottery system ile rani ya wakanetwa ya ni state department kana department isu ya housing na urban development na inde pia kwa sia process isu ya lite kwithiwa ye regular fair and transparent kana uketha ni itwaiwa kwa umelu ni ya kila mundu na kuana na portal ya boma yangu. Okay, kuituka kana units isu pia ni restricted to first time house owners. Otondo ni na kuelesia thiwa wa aidha na numbesu pia ndio tikilwenge kumika kana kumikwata ingi na pia kasia nundu wa nundu wa high demand alame kuwa metele pia metela ona mutala tala uketha benela waiting list ukamana kananga nyane nukwenda numba sobe na waiting list kana nukwenda ando mekundwa wewo wikala wetelange kidogo wiki wendeni wa list or wetele kwiso process wa kana ndi kunengwa au numba undo kwailete notably kana meya isu ne dingilele kasia kanai pai mundu wailete kwithiwa ainengwa numba like ukewa kana numba isu so ondeni sia Kenya pai mundu no mwalite kwitha yiwa numba ite nenga ngania kana tinenga sector fulani ya serikali sio onde ni sia Kenya na manengetwe mwanosu nikenda muhususie makwate numba taisu pate kubathulwa twikila nile thangu ni ya katano ni movu makonetie uthaithi kwe makutwa yiwa kanisa ndo mukutwa Mombasa Methodist
Church na indi kwetuka kana kuyanga likoni sia changa mwe iyo ne maindie kuthaitha na indi methila mabusa ma polisi na mama batakulika kulika kanisani usu na indi kwetuka kana ndibethiwe bena Rwangos kanangu sanisio sia thaithi itina presiding bishop ukwetwa Bishop Azaya Deya kupetangwa kanisani usu na indi kwetuka kana mubango usu wa bangitwe ni mundu ukwetwa Bishop Lawi Matthew na Stephen Kanyaru na indi athithi makanisa usu nimeyumililie na mendekethia mundu Bishop Deye atungwe kanisani usu ni kana uthaithi wende batena mathina ono wabone maise kana nebalito kwa devolution within atongo makanisa usu nikenda kwamba mautu kada manengetwe positions mo matatona kuidhuku manesa na indi nimailete kwa development nikenda uthaithi kana mundu makanisa usu maende wenesa tu thanguni ya katano bena ekalima kuya Woodley Kibera kuyanga likoni seilo vina ende measema mekwe compensation ni Governor Johnson Sakaja kana utongo wa county ya Ilovi nundu wa kwethiwa ende mekiwe illegal evictions kana ni mabetangiwe matatiwe miao na ende amwe methiwa disoriented kana mabalani ka nange methiwa mayekala mena trauma nundu wa kwethiwa kwatwa eviction na ende mainena na ndiki mama uvome ngani wa iyo mwene kevila wo kutwa Sam Gashago ni insist ye kana compensation isu yailite kwikwa nikenda matungiwe misiyo ila ya anangiwe na indi pia ni makulile President William Ruto indi kana President William Ruto asa ubie committee ila yalite kwithwa ekethu kesia kiyocho na indi ono uyo mundu Gashago ula niwe mwene kevila wa ndwasu aisye kupikia yu mainesa kusovya nundu mainesa kumana nula wailete kwithiwa member wa committee yesu na inde maiseto meenda kutungiwa misiyo ila ya nangiwe vindani yu ya eviction tikila nilie dhanguni ya dhandatu na maundu ma atoi ma boda kuitukana ni mailete kwa fresh registration nundu wa kwithiwa pena umama mwingi wendeye angalikoni isu na inde sektane ya andu kana atoi ma boda na meenda ku weed out kana kubetanga andola matwaisi umama ngalikoni isu kutuka kana riders asupe na proposal mailete kwithiwa makiki ya uniform yona nitie uniform yona nitie ato yasuma boda ni ma stage yebana pia tumoto to ni maitwalite kwithiwa indi tuandikitwe number for example kethani alama Ilovi tumoto to alite kwitha twambie na 047 nikenda withiwe ketha kamota kandikitwe 047 na wendi otwaiswa mama yona ngalikoni sia Mombasa nikemanika kana kamota kaunde nika Ilovi na tika ngalikoni sia Mombasa pia machairman nikutwikie kana kila kisio kana balabe na nduma moto baketha bena chairman na anything ketha kedukike kika ndini wa stage and asu ma moto chairman wa bagwa ketha accountable kwelesya mundula maybe with akonetwe no mama usu kutuka kana the one kwenda kweka registrations indi betange sector nisu ya boda kitu kingi kutwika kana before we registration riders asu mailete kwithiwa mena license na certificate ya good conduct na pia insurance cover na helmets ile katikati wa requirements ange keuna nditungilile ketha no kwenda kwekwa kana ni lazima we registration ketha we rider na walete kwithiwa wena license ya kutoa kamota wena certificate ya good conduct wena insurance cover na wena helmets ile naende kielelo kinene niko minwa mama yula wende ndini wotoi wa boda na tu hapo utoi nusu wa boda witoka na sektesu wetina ni akathi ya wa muno kwithwa hii affordable transport na pila kana kitue muno cha kwa ilia informal economy naende pia kutuka riders ni matodilo muti nundu wa kwithiwa matesi kwate ya male lawlessness na kwithwa mena intimidation kana ende kwithiwa twasi okuwa kuve mate okuwa akuwa mo undo violate na pia kwithiwa kana maundu asu on the my call for state crackdown kana kwithwa ende maichunguzwa ndene wa sector maundu ala maende sie kuna Brian Ayumba ulani transport na logistic expert asia boda sector
ne twiki kwithiwa ina parallel power structure kana indi iteku ati ya mea undu violate yitukana ne ku undermine justice kana ndi kwati ya aki na indi yitweka pia ne ku intimidate state institutions tukila nile thanguni ya muonza ni mavo makonetie andu atatu alainde mana kona netwe na uwani wa lawyer Chalo Mbobu metuka kana ne mana lekilwe na malekilwe nundu wa kwithiwa paina ukusi onomo wa kolenya kana ne mama na amuwa iye ana ina miaka 55 na ende tuka kana anawa iwokuye ngalikoni ya Magadi Road aumite wiani na anati wani andwele no mwe amwatia amwatha kisasi kwa bakube na akwa vau postmortem elene kiwe bena government pathologist ulokuitwa Dr. Johansen Odwer sakana anathiwe isasi na bullet simwe ina targetite ngingo yake na pia upper arm na indi fraternity kana legal fraternity ni na mukathe ya Mbobu kwitha anai mundu ambo na mundu unesi mia no na thukuma endete wia wake thangu ni oyo ya monza inde bo mawo makonetie mundu iruku no bothe gashagwa muno na emwita a king without an army asakethwa no kwiyita undu wiyita kingpin aleta kwithiwa party yake ya DCP inaumisie mundu nikenda the way aisa kwambe ni wa the November 27th by election atwike candidate ende mvo asume thanguni okwa kuvengu nengele page number 7 galikoni sia Omabay pena contractors meko demand maibwe mbesa siona ende memutula mutisa ndeta Moses Kajwang nundu akwithiwa pena 480 million shillings ila methitwe mataite na meya Kajwang asukumie Gladys Wanga ama ibembese isu galikoni sia Kakamega ende bena suspects ila sikuitwa nisia group kuitwa Jeshi Jinga na ende yituka kanabe na a 17 years old student ni mana kwa tu wethani wa yonga likoni sia mumias na ende kuituka na ni mana omias ya NND na pia ibetisa kuwa kabone anai galikoni sia Kirinyaga preschool inabe ikura St Michael's Girls na ile primary school ku ya Kerigoya Kirinyaga County mudhanani wa iyo na inde bena Kerigoya location chief justice Mwai asaba ina mumanyigwa onomwe unabe ya mwakini usutuse katunika ethangoye kasoletwe kasoletwe nzambe mwe andiketwe regional leaders nzambe lenge yibu ibe kindu kibwandi sinikite kasi ya chokeletwe na kekatue kwa undo ni cotton by the way cotton undo yetea watu tusoni tu katolike ba una yekatue kwa anda yeke kwa kauli kasoni kali kaungu kakakumbwa kakabue kwa ni cotton yeu na inde cotton yandike to empowerment program na yeye na kibuli cha andike to 2027 alafu pambe na pointer kanabe na arrow yandike to state house you alama unaswa ni cotton ye ni nzamba itatu imwe yandike to tutors kana alimu kiuko ngi yandike to clergy kana tongo ima kanisa na kiuko ngi ni regional leaders kana tongo ima region na inde bena tu besa undungu kuitea gwe na tubemba nikenda tukite kuuma inde tu kwa tunaswe ni cotton yu na inde kauni ko katu nikethango ya the standard okwo kuve tusise no ethango ya the Daily Nation ni sailisi ya sabita ndatikemwe na inde ethango ni na utabia yandikirwe bank fees huge losses of affect titles pena mubeono wa TSC inde wokie na meya nzau ila alimu kwenda kwa transfer pena maubo ama the men who control multi-billion state system titlike ethango ni ya kele na maubo makonetio la Mbobu na inde tuika kana bemwe high school eskima na indi kutuka ngawa yake ni nenganitwe ithanguni ya kele ithanguni ya katatu ni kuyanga likoni sia Kilifi County balane na utabise kana indani yingi ni tena yanga wa ya utuyu muwito kwa Binzaro ni ndeto ya Giriama imanisha baba Nzaro na indi maovo maka utu ikau indi ni kautu ikakona ni itueno lao wani wa Shakaola na indi kutuka kama kapithito kuyanga likoni sia Kilifi County it's either wisilenga likoni ya Malindi kana wisile Kilifi County nikenda obike ngewa ya kautu ikauna maundu mawa nieletu idhangu ni ya kana indi ni movo makonete kana maundu ma mitandao alainde President William Ruto wende na kwasia maundu matu kide mitandao ni nikenda with nita corruption ya the land ya Kenya na indi be maundu chambe ni la mekuita e-citizen
chakeli electronic government payment system kana EGPs bena NTSA asuni maundu ala inde ruto kwa sema tu digitalize we bena SHA na maundu ange inde manenganitwe vauna inde kwetuka kana autongo iwa ruto wetuka kana no tumete kana no wena mawendi makwe kama maundu asola utumia a lot of money sia taxpayers money atakila niliethangu ya katano indi ni mwovo makonete indi alimundu maketha mayekwa transfer na indi pe maundu manenganitwe ndini wa liboti yesu kila kiketha kisiwa ila alimo mekwenda kuthi transfer ithangu ni ya nana ni mwovo makonete indi Gachagua kwithiwa declare na tangasie kwithiwa aketia o president na indi asia kelelo kinene ni kupindua kana kutungia andu wikwatyo wa utongoi na no kutula mutisilikali la ya oyu kwa kuvinyia Kenya katuni ka muthena kana kethangu ye ya the Daily Nation kasoletwe okuoni ta State House na indi kwina mundu wobe undu mundu wenda kukwatia makoyo obelele ni mbesa okay ni mbesa na olotete andu aende na makwatia na mbesa isu na usoke sisi ya ithangu ya the Daily Nation katuni ka ithangu yu nikenda omanyundu maundu maende vande ya Kenya saa ile siatilikandatika itatu otondo mwese tuminukilela sia kilugu cha amuka na kwithiwa na mweni twina mweni omunde na ende twitho twinena nisia maundu tasu twethati weta vande ni wa mathangu maitu tuna mweni ukitendateka buthusi ukite nikenda tiendesie unenania witu wa munde msisa mwendani ukulia ndukathi basa ithi wanaitu nikenda tutumie woni waku nambani ya ili 3915 kana mtandaoni wa Facebook ni Mutongoi TV, mtandaoni wa YouTube ni Mutongoi TV /FM official nye ni tawa Caroline Mweni wa Muteti ndukathi basa ni tusiokethete.